je peux soit faire quelque chose, soit je peux aller de l'autre côté. اليوم تنظم مؤسسة نومبودو المغرب تدريب دولي تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للجيجيتسو والجامعة الدولية لنومبودو وتحت إشراف المدير التقني للجامعة الدولية الأستاذ ستيفان كاريل الدرجة التاسعة ومساعده أو مساعده كذلك الدرجة التاسعة وبحضور مجموعة من الأساتذة والأطر الكبار الأحزمة السوداء الدرجة الثامنة السابعة السادسة من مختلف الدول سواء من أوروبا أو من إفريقيا. الهدف من هذا التدريب هذا هو أولا باش نكونوا يعني في المواكبه ديال مجموعه ديال المتغيرات سواء التقنيه او اللي عندها علاقه بالتباري. مساله اخرى انه باش يكون واحد الدعم من طرف هاد الدول هذه وهاد الممارسين ديال نومبودو باش يكون دعم لمؤسسه نومبودو المغرب اللي باقا يعني واحد المؤسسه باقا فتيه وطامحه ان شاء الله باش توصل للعالميه سواء في التباري او في تنظيم الملتقيات الدوليه والقاريه. Là, on a travaillé sur un certain nombre de techniques un peu dynamiques parce qu'il fait froid, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enfants. Donc on a travaillé vraiment du basique qu'on va retrouver après dans le Namboudo pour tout. Donc il faut que les bases soient solides pour pouvoir apprendre le reste. Et là on a des enfants qui travaillent très bien, qui sont très attentionnés, qui ne chahutent pas beaucoup. On a un mélange avec le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, avec les Espagnols, les Suisses, les Français. Donc c'est très intéressant de travailler ensemble. Et on a un peu poussé pour les ceintures noires sur des petites subtilités qui existent dans des techniques qui sont très basiques puisque ce sont des techniques qu'on apprend déjà pour avoir la ceinture jaune. Alors j'ai beaucoup d'émotions à être ici après le stage qu'on a fait avec le fondateur de notre école, Yoshinao Nambu de Shusoke, en 2019. Et bon, il nous manque énormément. Les Marocains qui se sont battus depuis des années et des années pour pouvoir pratiquer leur art sont arrivés à quelque chose et commencent à développer le Namboudo au Maroc, à créer des nouveaux clubs, à accueillir des nouveaux arrivants. Il faut que rester ouvert, accueillir et agrandir la grande famille du Namboudo dans laquelle le Maroc a toute sa place. Le Maroc qui participera aussi bientôt aux championnats du monde qui vont avoir lieu à Yaoundé au Cameroun pour la première fois en Afrique. احنا اليوم في هذا النشاط الدولي اللي كيشاركوا فيه عدة دول من اوروبا ومن افريقيا. هذا النشاط هذا شاركوا فيه المغاربه واستغلنا الفرصه هذه باش ندوزوا امتحان ديال الحزمه السوداء العليا كعضو من اللجنه ديال الامتحانات. الحمد لله هذا الامتحان راه داز مستوى مزيان والمستوى ديال الابطال ديالنا راه مستوى غادي كيتقدم وهذا المجهودات ديال جميع الاطر ديال مؤسسه نومبودو المغرب. حنا اليوم بهذا العرس الرياضي بعد ما درنا التدريب هذا الصباح هذا والبارح اليوم راه مازال التدريب مستمره وغدا ان شاء الله في هذه الامسيه غادي يكون واحد الدوري بالمناسبه ديال تقديم وثيقه الاستقلال. هذا الدوري يشاركوا فيه متبارين من اوروبا ومن المغرب ومن افريقيا وهذا الدوري نتمنوا انه يبقى مستمر طيله المواسم القادمه باش نطوروا من المستوى ديال الابطال ديالنا استعدادا الملتقيات الدوليه القادمه اللي هي مثلا في هذا العام هذا عندنا بطوله العالم في الكاميرون 2026 ان شاء الله نشاركوا فيها بقوه ويكون المغرب حاضر بقوه ان شاء الله كما العاده ونتمنوا يكونوا نتائج مزيانه ويشرفونا كما شرفونا في بطوله افريقيا في 2025.
الحمد لله النشاط داز مزيان والمشاركين كلهم فرحانين. وهاد المشاركين راه الاغلبيه ديالهم كانوا شاركوا في واحد التدريب دولي في 2019 وكلهم جاوا المره الثانيه لانه عجبهم الاجواء اللي كاينه في المغرب والمستوى ديال الممارسين ديال النومبودو في المغرب. وبهذا راه نتمنى انه تتمتعوا معنا بهذه الامسيه هذه اللي فيها هذه البطوله هذه. كان تنظيم رائع، خبراء الصراحه عطاونا معلومات جداد وشاركوا معنا تقنيات وكيفاش نصحوا التقنيات ديالنا. وبالنسبه لي كندعي البنات كنصيحه مني انهم يجيو يمارسوا رياضه، وخصوصا هذه الرياضه هي رياضه نامبودو بالمغرب، حيت فيها تقنيات اللي غيفيدوك في الحياه ديالك، يعني ماشي غير في هذه الرياضه ولكن في الحياه اليوميه ديالك. الحمد لله اجواء دازت مزيانه، كان ستاج ديال لا تكنيك بزاف واعتمد اكثريه وركز بزاف على التقنيات ديال المبارزه، حيت من بعد ان شاء الله في العشيه غتكون البطوله باذن الله. والحمد لله كان من غير انه تقني الى اخره، كانت واحد الحاجه اللي زوينه اخرى هو كان الالتقاء ما بين الناس من مختلف المناطق من مختلف الدول، كاين اللي جاي من فرنسا، كاين اللي جاي من اسبان، كاميرون، السنغال وخلاص المغرب ودول اخرى. وان شاء الله حنا اليوم في السبت عندنا الفقره الصباحيه ستاج، عندنا دابا واحد البوز، من بعد ان شاء الله العشيه غيكون عندنا الكونتينيتي ديال ستاج، التتمه ديال ستاج، ومن بعد ان شاء الله تكون عندنا البطوله ان شاء الله باذن الله. وغدا ان شاء الله عاوتاني ختام ديال ستاج اللي غيكون فيه تسليم ديال الشواهد باذن الله.